apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, anya ti araramidam dito yurwar katrabiin? Nakapsot nga ron ti signal iti unag. Anya? Una yan day nga online games? Day takit din ti pakapuypuyatam, Ay na, iso nga ron ti ragragsak ko. Ay nawaw, imbis nga agtrabaho ka. Uwin pagururayak iti awag ko iti nagaplayak. Makauray ka kaday. Idi pa'y napalabas abulan na kasta ti bagbagam. Kasta nga rudo na kanayon, agururay ka iti awag da. Ay, awan ti kunam nga agsapol ka pa'y lang iti sabali a pagkwarta amat. Ay na, narigat nga ron ti agsapol iti trabaho. Ti bagam kitni, sadot ka. Anyat orasan, ngam nakaturog ka pa'y lang di Tarekson. Ay na, talaga nga inyo. Oray na kanyak ti marami dito'y balay. Ultimo aginaw itinanganan na, di na pa'y maramid. Ay na! Ay, makapasuron. Kanya ka lang, hindi na yamay. Inayadam mo ta. Nakaturog na tao kit. Na, tasi ka pa'y lang tagreklamo? Napuyatak nga road. Ipagarupon sa mat a restaurant to'y balay lakay. Ay, Kastala ka na yunan. Awanan pagbaliwam. tangiwat mo. Bigatem manen ti kasta. Makauma. Napudot manin ti ulo, Mari Jessica. Ay, siyak ti ma-stress itikas dyan nga aramidon ti asawak, mare. Apay, aging ga ka di ita, kat ti online games latatin into na rin na, Mare. Huwin nga rod, mare. Awan tupay ti kunana nga agluto wano aginaw. Ay nawaw, papakpakan sa amutan kan ka, Mare. Ay, naku namon, mare. Awan pa'y anak mi, ngamkas jayan ti aramidan na. Panagrek na kat sa nga pulong ti anak ko, mare. Day tangag pa'y sutirigat na, no sadot ti asawa, Mare. Awan ti katulungam. Nimbaglaangan tasaan akasta nila kay ko. Isu nga umapalakin ka, mare. Agkuy-kuyog kayo ka ni Pari Donald ang mapanagtrabaho. Da kami ngay, saan apulos, mare? Ang di mo unay ti agpanunot, Mare. Tapno saan ka ama stress. Agtugaw ka kit di pa'y tagkape ka. Ay na, nagkasat kalaunay iti asawa, Mari Loling. Si kakit di mo't, Mare. Kita man nila kay Mau, naggagatsi ka. Sigod mo't, Mare. Ba nag-apagyamanak launay iti asawa. Ay na, ano nalakalang ti mangisukat iti asawa, inaramid ko kuman, mare. Si kakit di mo't, Mare. Nagagatmat nga mi ni Rexon, idi. Itata nagkalay sa kamin, simadot matan. No amok lang kumakastoy ti mapasamak, sa anak kumapay anak ki asawa, mare. Idiretsum ken kwa na, Mare. Narigat mo't no iso ti lalaki, kat iso pa'y laang mo't ti papakpakan ken ka. Ay, day tangarod ti kunak, mare. Sa anak mo't abak nang, ngam aramidan nak a sugar mommy. Rexon! Rexon! Sa dino man ang tiyan mo! Ay na, awan pa'y sumungbat. Sa dino ngay man ang tinapnapan ang dayja tao. Awan matitisilid mi. Awan matitisala. Rexon! Sa dino man ang tiyan mo! Anak dito! Baray! Ay nawa, agda ka lang matgayam dita. Itay pa'y abugbog kawan ka, ngam awan matlangan ti bagam asumungbat ka. Agigimsak nga road. Asino tinangibaga nga umuli ka dita mangga, ha? Koy, napigpig sa ti signal dito, iti kastoy nga oras, baka. Bumaba ka ditan!
Di mo urayan asyak ti makaungat ta talaga ang makaraman ka kanyak na eh. Apay ngamin na napudot ti ulo makanayon ayak. Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang? Nabanuga ka nagtrabaho. Ita, kastoy pay laang ti madanunak. Awan pa'y mati ko nam ngagluto ka. Saan ka kadipay ang mabisin, ha? Kaya madamdaman to Itay pa'y nga ay ayaban ka amangan, ngam kaslawan matmang mangag mo. Madamdaman ko na nga rod. Apay ta nagdagulit kaya. Nakapsot nga rod ti signal. Buwisitin nakmat. Basol ko pa'y no nakapsot ti signal, Ay, agulimag ka. Ta nakarkaro mabwisit Day talangan online games ti mangib ibos iti oras mo. Inton maabak ka, siyak manan ti pagpupudutam. Agsardeng ka kunak. Hindi. Kasta gaya ma. Ay, unay mo't bakit? Awan mo't nagyan ti kaldero. Kinanmen ka ni Brownie nga aso ta. Ay, nawaw. Napatpatig ni Brownay ngamiti siya. Kasta ti kayat mo asawan? Naimbag ni Brownie tamay salaang ti sao. Saan akasken ka? Uray ulit-ulitag awan lata. Ala mobile games pa more. Di nakpaibat tiyan, mate. Kasla di nakasawa iti kastangar aramidan. Anya nga ti kayat mo, Pagserbian ka nga uray kasta ti aramidam, palagipan ka manan, Saan nakababaunan? Asawa na, Rexon. Ipalagip ko manan ta ang mga nunalipata mon. Saan ka di responsibilidad mo pagserbian ti asawam? Anya nga ti kayat mo ang mapasamak. Siyak ti mangpakanken ka? Talagamat ang napuskul ti rupam no kasta. Oy, pare! Sikamot ti lumabas iti parangan Di mo ibaga mapan ka manan iti bangkagyaw. Pare! Ano pa nga ti trabaho nga, guru-uray jay? Ay, nawaw. Agi na nakamot pare. Kabutang mo ni Mrs. Mau. Amom pare. Sana na saya at asyak alalaki ti pakanan ni bakit ka. Narigat no, agsadot-sadot tayo. Tada tayo ti lalaki. Kaslad na kayat mo asawa na pare Donald. Amom pare, nangakuti saritaan na kiti asawa tayo di na minsan na nakipurdiya ni Mari Jessica kada kami. Masyanak pa yun iti asawam. Apay? Kanya ti istorya hindi ta Jessica Urisan ko nga ibaga. Amumot daytan, pare. Kasta ti imbaga ni Rexon ken kalakay? Uwan bakit? Nagturid mangibagay ti kasdi kanyak. Ay nawaw. Anya ngay matinsong bat mo? Diniretsok mo ta. Tapnusan nga agrawam. Madi nga min ti tabas ti dila na. Ay nawaw. Mapayaya. Kasano, no ni Mari Jessica ti pangipapasan na iti ungot na, lakay. Mawan kat babay na kabilin na ti asawa na. Kit no ni Mari Jessica ti mangpakpangan kang kuwana. Mabiit laang man, Mari Jessica. Ada ka di baga Mari Loleng? Kung amin, Mari. Nadakamat ni Donald kanya, nga adda kano saan da nagkinaawatan iti asawam itay agsapa. Ay nawa, anya ko mati makagapu Mare. Pinatamaan na kano ti asawam, Mare. Anya ko mati pagdanagan na nupudnumat Mare. Sigurado asaan ang nagustuhan ti asawam ti naisawang na, Mare. Kitaam kit di ang mga nusika ti pagpupudutan na. Ay, saan to ang mapasamak day Mare? Lumaban akmat No bilang man takabilan na ka, umay kapailaang dito'y balay ha, Mare. Uwan Mare, di ka madanagan. Awan dakes ang mapasamak kanya. Agsarita taman, Jessica. Nabanuga ka nakipurdiya, kaya't kuti agina na. Napatag ti pagsaritaan ta. Ay kat ibagamon Talaga kaya't kunti agina na. Istoryahan na kanumet kada pare Donald. Anya nga istoryaan manan nga ibagbagam si ka. Amom ti imbagaday jay a Donald kanya.
Noan niya man tinagsaritaan yu iti asawa ni Mari Loleng, awanan amok dita. Talaga gaya makayat na kay babain. Siya pa yan ti idadanas mo dito lugar yaw. Anya ayat imbaga na pagsaksakitan tinakam mo. Kino pinasagidan na kitay. Narigat ka na no papakpakan la da tao. Kat, anya ko matipagsakitan tinakam mo kay katpudno matinaybaga na. Ay, unay kan. Talaga gayam aplanon ti mangibabain kanyak dito intero a barangay yaw. Di nakpabasulan Tauray sa anak nga agistorya, amulat tadagiti ka aruba. Saan damat abulsa, tapno saan da makita ti kastang aramidam. Agim impaki ka matrekson. Pumanaw akon. Ay nawaw, apay. Imbabain naklaunay. Ado ti mangmangag ko asaw dagiti ka aruba. Jak manusan ti kastoy. Basol ko nga rudmanan, no ado ti sauda kontraken ka. Asino kumapay ti daduma mapabasol? Gaputa si ka ti amuda dito'y lugar yaw. Kastanter aramidan. Ay nawaw, tapno ibagakken ka, Rexon. Saan ko akontrolado ti ngiwat dagiti chismosa dito'y lugar may? Agawid ako ni ti ayan ni Nanang. Anya? Imbis asang te parikot mo, itarayam kit den? Nanang, dito yak pa'y lang agnaid. Anya, kasano nga rod ni Jessica nga asawam? Baka mumutin ha. Diyak kaya ti agnaid iti lugar da. Anyat na pasamak aya. Pagsasaritaan na kidin dagiti ka aruba da. Papakpakanak ka no ko ni bakit ko. Anya, Dahita ti agwarwaras adamag Nanang. amangan matnupod na anak kau. Basol ni Jessica. Basol na no apay akastoy ti mapaspasamak. No ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo itinalapat, anak ko. Oho! Sanain! Nakapagdesisyon ako, Nanang. Agsi na kami kidin Naranak ni Rickson ni paradaan ito bakit? Timot na. Saan mo ka di akin nasarita, Donald Lakay? Ay, kasano ko ma? Kahit sigurado na sakit tinagam tayo dyan kanyak. No kasarita, sigurado adinak sungbatan. Amangan mo't no naupay. Ha? Naupay? Saan lang mo't asyak tinangibagay tikas dyan? Uray dagiti chismosa dito'y barangay tayo. Isaw ti pagsasaritaan da, bakit? Ay, kaasimat nga rod ni Mari Jessica, no kasta. Sigurado nga isumanin ti pabasulin nila kay na. Apay mo ta kaasi. Nasayat kit diatap no sana managsanan. Narigat mo, no tilang kwarta pagrigrigatan na tinamnaman nila kay na. Sa bagay, at damot puntom lakay. Ay, mapanak tuman iti ayan ni Mari Jessica. Ingkain ton malam. Nalabsak ngamin nga glablabay tay. At dan sa manan nagpalabakan ko anak. Oh, agkape ka pa'y Mari Loleng. Agyaman nak, Mare. Anya kami tigagaram, Mare. Kaya't kalaang ako mustaan, Mare. Ay nawaw, nasaya atak mo't, Mare. Si kakit di man. Nadamag ko apim manaw ti asawa, Mare. Ay uwan, hindi pa'y naminsan nga aldaw, Mare. Nasakit tinakam na, kadagiti mangmangag na. Ay na, imbes nga aramiden na nga inspirasyon dagiti nagsasakit asa uti tattaong tapno aggagat met. Saan? Taintarayan na met gaya, Mare. Kastamat laang ti kunak, Mare. Hanggang, anya ngay nga ron ti maaramidan tayo no close-minded met je tao. Itay pa'y asel punti dumdumugam si Karexo na nakaw. Agun online gimak, Nanang. Iso di kay man mang disturbo. Anya! Nagpigsa gayam ti signal dito balayo Ay nawaw. Iso matlagayam ako nam nga ado ti mangmangag mo asa o kontraken ka iti lugar da Jessica, anak kaw. Nanang, inton madamdaman nga agsarita ta. Apay di makita abisi akpay lang. Nay. No kastala ang taramid mo. Talaga ang makangag ka, anak kaw. Nalpasan. Ayamak, Nanang. Anya di bagayaw?
Ammo ka, no apay nga ado timang mangag mo asao kontrakan ka, anak ko. Nay, apay mo? Naadik kamot nga minon iti online games. Di mon sapay mo't amo at tulungan, di bakit mo? Lukas ta ti aramid mo. Ay ka talaga ang makangag ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Nang runa pa'y katsika ti lalaki. Ninanang may. No siyak ti sika. Agpanunot kan, sakbay amala daw ti amin, anak ko. Ay nawang. Adda ka matgayam, Rickson. Itay pa nga urayan ka ba kahit? Narambian ka manan. Wen tanapanak nakipurdiya kadamari loleng. Anya ti masapol mo? Agsubliak dito balayan na. Anya? Ay, bakit? Pasensyakan ka nagiti dakas ang naraminak Aminak asyak te antibiddaw. Basol ko. No apay anagadudag iti mangmangag ko asaw kontra kanyak. Ikanak kumapay ti may sagundaway bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ay, nawaw! No di mo kaya't amakangag iti dakas asao, di ka agsadot-sadot. Tulungam ket di ni bakit mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.